Okay, so Monday, the 1st of January 2019. So katika timu interview with Peter, Peter T. brother now. So Peter, firstly, come kong look about the actual location. So yin nama iberu kwana no. Yeah, kakar Anya Peter Mwara. Yeah, karma NRA tour government pa tito no anati wa kitkum. Si eventually magino mako Kampala, gino luenyo parawang gino o kitkum. Ikina dwe ma rio nyo dwe ma dek energy o ke wa kitkum. Si anno da ti kono gang kitkum kono. Okay. Si makong NRA gidonye kitkume gino bino ki discipline ma bea da ma bena dano ma polno gina gi praising yen ne gien tiki discipline pegi wa mo yemme ubero kar mi mo yemme pegi tiera fuana ta gi penyo lo kien gang ne gene miera wila ne a wila bunyo gi penyo ka giramo mine gi ma pegi kwanyo kit gino mo kolo. Okay. Yeah. So discipline pa NRA magimaho kitkum no tima bear mada. Okay. Yeah. Chi yin ma chaka noticing for market kwana madong lwendo chaka kid gumi. Lwen chake kitkum pian karba NRA magio donyo ma discipline gi bene dano bene do tiero a wobe chuli mogo magio bere lumon magio rinyo kan kilo do ni mier dong gino bet mot pegio lwen pian jone pe kid gi rejo kita no ke beta waje ni ka gino o kid gum gino be neko dano kono gi betimo dano ni chi dano lukien gang wen gino bedo unified ni premier ki yel jo anu ne premier ki lwen yel NRA ma lumon wen gino bedo mot but eventually o kar dwe maroma dera ngwen NRA geo chako mako en chuli mogo ma geo beru yango beru lumon ki mako gi ki chier kedge chi en ni o wero dano o kejo chi lumon ma tie kien gange gino regrouping gino chiero regrouping don gino chako forming gina guerrilla movement mano giluong ni UPDA dongo chako lwen kom NRA. La chien be kenyang ni NRA ma gitika makodana ni karo be polo be units ma lo laha duongi ye. The first units ma giano bieno kilwen ma gien ko mako kidgume no joane pat battalions na gi pat no rupe ang praka ma pat but joma no getete maranyi ni kenyang ni polo bero waganda no giduongi ikiena I battalions ego ni so obviously ranyi magitimu ne kom monyi be gyo karka ruchu civilians mago chalo gi goye ni civilians mirtiet kanyi lo monti ye onyo civilians mirtiet kanyi lo duro kikane ye yeah o wero dano weng dong ulake from supporting yen to supporting ulum keta ke luo kere UPDA. Yes. Okay. Yeah. Chi en ko jo UPDA gin pala kwana gimo charbina wana no. Gin pala kwana nya atamo chake gina 87 o chake ke mere man no kong dong UPDA gino temo lwenye kom NRA tiama pol but lwenye pe waro ma be total pe waro nyim okay gin chiero lwenyo NRA no gino gwara ge be town again ge chiero ki attacking and lwenye pe gina pe riemo NRA ki town yeah so ucharo winye ne daro moti la kwana Alice la kwana matie ki town lwenye ki town ma dak bene take discipline ma bena pian anu lum ma mekwane bena discipline gino be pe bet twal gien beno getimo civilians bena so u charo wini Alice la kwana take
grouping kitike gina luenyo ki town so en lu mon mogo matie UPDA rebels ma o kilo gini ulumi mo mot gina tiako joining la kwana wa civilians bena go tiako ka joining la kwana ma eventually udaro the main fighting force against piano lum weng dong ki dismantling gina joining dong Alice la kwana Okay. yeah Chi yin me chalo a civilian yin no bedu I town or no bedu I charo. Go beri char piani kar chan at mado oki point ni eno ni NRA no don kid gi pe be so give no ti cut off gi beri town ken gi so ngato mo ke ken ma a ki town mi chero I town no gi beri suspicious ki wati yin nan charity spy at the same time yin be ki a ki town mai kar wa yo mai char be gi beri suspicious wati yin ti spy pa NRA so better in such a situation ni joma ti town don gi better gi town joma better charo gi better gi charo don Okay. yeah Chi ani bedu charo and in Lumule. Chi no kuo beni ni ka no chalo no job la kwana gobino yako no mukono. jopa la kwena no peke temo ranyi mo kolo pien gen no gi bino gi take discipline ma be loy da paulum so loko mo kom jopa Alice la kwena ma civilian no be da mar ge pien discipline no tema be ikien ge the only thing mano tie but mono bodo bien la chien ka inoti la mon pe chiaro ka joining gen che gi ramo bieno gi mari gi tonyo Okay. yeah but ka inoti purely civilian che peti a yele mo but gen beno gi tiki chiek ni mo ni pe miero ki net tuol pe miero kono ki cham mo ya ki kono chiek ma pol ma te tieno nere so ka in pe lobo chiek eno ni ma gieno waje ne ci in be ramo pore pero gi ramo makki gi tonyo but ka in civilian pe timo gino mo nyo ilobo chiek gi keta gi mier ne ci pege yele civilian no Okay. so no peti a yele mo ikom civilian ki tung bot jo pa Alice la kwena Chi no mo check no mo no bino no dak ni ngato mo bino wajo. yeah no gen wajo bene lueny ma Alice la kwena lueny ni kiene mogo dano to I dok lueny kuno ci chiek be tieni ka ngati mo to pe miero ki kok yeah en ni pege mier ni miero ki kok jo mone mago to ne yeah ka ngato chier bot Alice la kwena bene ka luyo ma po gina ma po no permission ki kuno ka gieno bieno no en I village kanyen tiene sino gi ramo bieno gi ton gi nero yeah dano ne ba pe no gi gieno pe no gi tema ranyi to twale kom civilian mo kanane no gi kemu en either yini bere la mon onyo once yin ke de donye group ma megge pe mier yini luieta me chiaro gang o mier I mette ne bere ka I ramo bieno gang for leaf and mier da dak bena Dak bot. yeah bot gi yes Chi ani kare ni nabe lumon pa government nabe bino charo. yeah lumon pa government be gi bieno piano gi tika yenyo en gi luone adui jo pa la kwena onyo lumon so ma gina but at the same time ma gi bieno ni bena no gi ruju civilian gi yaro gan pa dan chalo gang wa ki yaro ki kwanyo gi yaro jame so dan ka o winni lumon pa government NRA tika bieno dan rio onyo kena mo ki rio ki buri lum no bero rumors mere but no pe ngata rom risking mi buri ot pera tipo la kare no ni dan buru I lum di weather cock chue onyo pe cock chue no ena dan buru we di lum no piano ke luor pian be gi bieno bene di wo en gi mako dano gi gina either ki goe mier tiet kanyo lo montie onyo gi ramo nepe ben nyo gi chier keri yeah ma dano ma go nero mere duong no en lo mon NRA ma gi bieno di wo
Yeah. Kidan maguchiake. Yeah, kidan mo chaka. Okay. China kuone dong ngiro de bet matek to. Chimu kuono nini. Yeah, kwa no tek. But at the same time bena dano be do ngiyo kigina en kwa mi bure lum bena ni. Chip peke neno to twalne kwa tek. But yalo ka dano kwa tek. But dano no neno ni mono kit mi yele mi laro kwa. Pian otherwise ka pe rin bure lum. Chino gina ka NRL no giramo nekke. Yeah. Idi chengi beru gang di wolda. Idi chen ke beru gang, bak bama ke beru gange, no ke beru waho ite ya. Weka che kenero ni jomo ni tika ngwech. Direction ma jomo ni ngweji ye, yin bene kupe kogi. Okay. Yeah, ipenyi dong na chen nong. No, ma ki tika ngwech na. But yin ngwejo kong ilaro kuone. And then false alarm mero beru duong mero chi inoni. Each time inero ngat mo tika ngwech, jo yin kupe kogi, okay village money, gen nero kumo tika ngwech, gen bene gi ngwech. So mete keri kumono. Che no ni false alarms, duong na matanyete. But kong ngwejo yaka dong ke ke nyang na whether it's false alarm or not, yeah. Okay. Take one a little bit attack matter, but at the same time, man, there was some funny parts, man. You know, ni down on wages, you know, ni king wage you give no mama can you pay. Yeah. Okay. Chimo again jala deck or no more down on Peter deck doing the same. Yeah, deck no down on you What ngoni? telephone. Okay. Down can actually pick. Okay. 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 Yeah, look at deck matter, no pera pian pola carno down ti can wait when you tweet mano dong. Sorry. Okay. So, en igine force alarm tira mo timo standing out mano kwa ngatimo timo a really bad false alarm. Ma botu. False alarm mukana ni mabino ni bana. Tie jo mo ni kiluo gini bo cage ubero villagers mogo. Ma pe gigina gima ngan gimaro ko so gimaro moto rinyo moto gweni nyo moto quale biegi padano. So again, gramo creating false alarm. Dano. Yeah, jo chana ke nicknaming in bo cage. Diane kar eno ni. Cham nong ne tap. So dong en bo, pole ke chamo. So, gin villagers eno ni, non ranyen ni, gin gramo creating false alarm. Dano rinyo. Ci dana ka do rinyo, gien dong bino leyo ko dana i gang money, gi choko gweni, unyobe giramo kwanya diel, gi chero kere. So, en dana, ki nickname gini bo, ke pian pege miero chamo bo. Okay. Chi no wuno oramo ngeo John kano dugu ngeni ngati kwala. Jimmy? Yeah, dana ka do rinyo, ka go dugu no ni girne bane pe. Well, get them yenye but ben ki giving up o kake no ne pere no ki nge ni gina ngatu mo ido kwanye dong gweno nyo diel katika missing. Yeah. Okay. But no more no promo nyani ko German getting force lami no ko ngati No peke nge. Yeah. Okay. Yeah. Chi and makakare mono ni what were the worst moments mere mano won to carry through now this time. And the worst moments bedo chalo ni kakitika buruaho no kot romo chwe but yin ngatu manene nge ne mire burti kot anyway. So but through time bedano ngiyo ki buruaho. And then, scabies. Dano mapod no tika no scabies. Tutwal latino. Mano kom dano yilo. So, hygiene no peti mabe. Bien tangi bena pole no petiyu. So, pi mira ke chigam kiramu chiero many miles minongo pi. Yeah. And then pi
ma tiene bene no guak pi ma no gina it's like dirty water no ki gamo ki pon and no ki mar Line. yeah line bene no ti ma gua bene Okay. yeah Ci be gina ramo no timek ngata mo ramo ni alarm ka dan ti tam pi. alarm bien mene chamo ki ken No. yeah and in the process yini neno mene dano ti kan wait so ien be mi yini ngweji pe ni do ngat ma ti kan wait yini ngweji direction mane ma en ti tier yene yini logo yeah then you assume automatically ni kanyen ti ka yene en pinti maraj so kan ti ka dak ka chane nan dak be so ien bene coupe be dak pi de bene Okay. yes Ci ene ka kare ni kanu ngata mo come liet no mono ramo chere otia ramo chere. And there was a time and period mano dano luor chera way ot ya. So ka ngata ko me liet dong en tuo kere kumono gan. But ot yat kalono putie tiu. Chi yat no kiramo chera ki gamo ki kuno. Yeah. But ka tuo matitiri chi itemo ber kere kumono pare chang bene gera. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Ci don't find it don't make me tear ko. Yin mo di tenyo kid kum mo na wena na. Kid Kumatenyo kina 80 beginning of 88 pian 87 November NRA giano biena gangwa lumule kanyo giano o yaho jemma pol and then in the process ben giano neko mami giano bieno the war giano neko mami and then shortly after Mono that was in November the 5th so kina December gine en dong wa tenyo en lumula meduogo wai Kitgum town kar mo jong beno tima rachi kar enone ya ge bieno gi raiding gai gi kwalo diai ka gi uno dano be gira mo neko dano beno and then in the process beno I think 4 days after mama maybe 4 days some days after NRA o neko mami kar mo jong u neko brother ne our uncle Lewiri Okay. Kia Maradwe. Yeah. Okay. Yeah. See. Ci ma yin na tenyo no kid kum ngun ma war ni mi chero out of kid kum. From Kitgum, wa mami aki Kitgum mi pino Kampala, no car chan no tie transport tie. But transport ma tiene pole no mi from Kitgum mi tier gulu nyo mi tier lira. Pole no dano car ki lira. No bedo some military escorts, ma escorting those, transport ma aki from Kitgum, Sierra Leone. Okay. So they have some military escorts. Okay. Yeah. Okay. Ci mono no I watch ni no 1988 end of 87, it towards the end of 87 was that Kitgum, but I Kitgum, I think would have been kina 80. Towards the end of 88, me are from Kitgum, maybe in Kampala. Okay. Yeah. Okay. Ci don't want to kan ci ma an ma da fo ma taba. Okay, I'm for you, Benna. Okay. Bad. The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started. Yeah, the funny part money me. Yeah, the funny part money tiene carmano luendong timarache dano no mar cerca vuot ka lega tutual tipo la lega ne che lego che waho ite yat pian pe che ramal beri ot pian kai beri ot pe che neno ngoma tika timme en ka che beri waho che ramo neno ka dano tika ngwait unyo ngoma tika timme ci i gang mo ma choki kanija eno ne dano mo tika talo ringo i keno ci guok mo obino che ringo ki bi keno ci awobi mo
obino o chako lo guok me mano rinyo ki bot guok che jo ma ti ka lega ni ge ne na wobe ni ka ti ka ngwech ma tek ti ka lo guok en guok ti ka ne ko me pian lum no tie che guok lum o kano ge ne me na wobe ti ka ngwech ti lega te ka dan rinyo ki dan da chok ok yera big bena tamo bena mano go bere ti ka lega te yap kanyo ki school lu mule go rinyo kapto Ci dong utero kar maromo guak 1 hour ma dong ki miang ni gino mo marai tutuan pe ci mo mod dong ki miang ni kar buomi ni tika lalo ko guak kian mi man rinyo ki bot guak Ci enno wubini mane kada rione en mono puno temo watch dan no no en concentration ne tiene mire la rinyo ni ki bot guak en petamo ni kono down take a leg en met concentration ni wang ti mire ma rinyo ki bot guak pian rinyo kar chano ber luxury Chica Madonna from piecing the story more get more ni afterwards. Pian gin matim me ka down rinyo che tie jo mogo mati a little bit braver a wobe to toile poler gi temo lipe mo mok me drugu chen me temo nia ngo mati ka time che geno lipe go drugu go no ne igang mogo mati on the other side of Kanija down po rinyo kara yeah chi don't get paid wonu bedo po rinyo no ja ngo mo time one po rinyo po ngeno ne geno mati marai Ci mo mod dong en yang no ni ginen a wobi mo ni chane no kara guok yo kwalo rinyo ne e gang e no ne ci a wobi ti la ko guok Ci en a wubni en ngat mano wuno nge o menga wange ba dong ko mer papo nye nyo papo gena gang mo ma chok mer ki kanija yeah the last gang ma before you up Kanija school lumule and I know a woman a get quiet near don't papo okay yeah okay The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started. Chiaro. I think a word no me chiaro yung ke gang na tika dak yung bot anti wa miam kilone miam bare. Chi a wobi mo o tuch ki ngweja da. Chi one mo nena wobi ni ringo, one bena wa ringo, but speed no right, but wanena ni a wobi ting ngweja speed da. Watama ni wak joni chok. And then area ma kanya en ma antika ngweja it was quite open. So gena wana temo anki nyemo motinho ko bolo ko na bana wa rien wa carne lum chi dong wa kwor dong ba ngeni gwak lu mo nyo gena ma ra ma tuch after wo mine chi wa ne an mere diegi diegi ma ra ti ka ngwet ne chi wa ta mo ni agwa gwek diegi ni meti ngwet en are chi wa kwor chok o chiero maybe like 20-30 minutes you know ma pe chi dang was assuming ni a wo bi ni ka nan ti ka ngwet diegi ni ben dak wa no dak la chien o chiero chogo te village money jo chane geno ngwejo da wo bi ni o blame ni mo no wa ni yo One year away, I am wait. I think I'd walk a blame me come. Those are one of the funny again. She and the mother and the puye ni my berry. I puye, why you want you better wait.
But muse money one ti one ke re wai ko one kan na ken one na wo diga. But ba ko ra ko e no ma pete ka ti. Ti dang wa di chin mo ka ti dang. Check out no mo pe an die ni na ta wa ka wo bi na.